Freelanceri, oni koji angažuju freelanceri i gosti naši današnji, dobrodošli na Q&A conference. Minut je do 12 i pravo vreme da saznamo odgovore na pitanja koje ste postavljali u prethodne 4 nedelje. Q&A conference je skup koji se ove godine organizuje prvi put i posvećen je konkretnim odgovorima na pitanja. Organizatori konferencije su Krojač i Green Design, kompanija koje su posvećene webu, obrazovanju, dizajnu i ovogodišnja tema Q&A konference je freelancing u Srbiji. Danas ćemo se baviti time koliko je freelancing zastupljen, kakva su prava i obaveze freelancera, kakva klijenata koji angažuju freelancere. Saznaćemo nešto više o tome šta moramo da uradimo da bismo ozvaničili status freelancera. Krojač i Green Design su kompanije koje su direktno u vezi sa ovom temom i što kroz platformu spajanja klijenata sa dizajnerima što radi Green Design, što kroz Krojačevu školu web dizajna iz koje izlazi veliki broj web dizajnera freelancera. Veliku podršku u organizaciji današnjeg skupa dobili smo od Udruženja Pravo da znam i projekta Budi freelancer, kao i od Ministarstva za spoljnu unutrašnju trgovinu i telekomunikacije. Njihov predstavnik će danas biti ovde i reći kakva je zaista situacija u Srbiji i da li se nešto planira da se to promeni. Današnja priča će nas voditi kroz daćemo odgovore na 29 pitanja. To su pitanja, stigao je daleko veći broj pitanja, međutim mi smo nekako sumirali pitanja, obradili ih i potrudili se da napravimo jednu celinu koja će vam dati pravu sliku o tome šta su naše prava i obaveze i gde grešimo, šta možemo da popravimo i kakva je zapravo situacija vezano sa freelancingom u Srbiji. Imamo 4 sesije, pored toga što ćemo u prvoj davati odgovore na prvih 14 pitanja. Nakon toga će poznati freelanceri uspešni vam dati neke savete i upoznati vas sa svojim iskustvima. Zatim druga sesija odgovora na pitanja i onda ćemo opet imati neke informacije uspešnih freelancera kao i klijenata koji angažuju freelancere. Uveče je Q&A party, ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Ono što bih vam napomenula to je da iako smo firme koje se veoma bave formom i poštujemo formu, danas nam je bitna suština. Suština je da nemamo puno prazne priče, suština je da dobijemo odgovore na pitanja. Podelili smo u celine kada je freelancing u pitanju od toga šta je freelancing, ko je freelancer, pa do prava i obaveze, način naplate, kako platiti poreze i doprinose i šta se dobija statusom freelancera i gde je država u svemu tome. Veoma zanimljiva tema, veoma škakljiva tema i očekujem da ćemo imati i dobru diskusiju. Današnji dan će biti prilično radan. Dakle, puno odgovora, zapisujte, da bismo prošli kroz što više odgovora i što više pitanja. Za svaki odgovor smo namenili 3 minuta, na određene gde je potrebno više minuta ide do 6 minuta i onda je bitno da ne bismo odgovarali odmah na vaša pitanja koje u toku konferencije budete postavljali, da zapisujete pa onda u jednom delu koji je posvećen odgovorima na vaša pitanja ih postavite. Ono što bih takođe želela da, što mi nije obaveza, ali velika želja, jeste da se zahvalim svim prijateljima Green Designa i Krojača, a sada i prijateljima konferencije, kompanijama koje su se na prvi poziv odazvale i omogućile nam da danas i ova konferencija izgleda ovako kako izgleda. A na prvi set pitanja će nam odgovarati Jasmina Kosovac-Dragić iz udruženja, ovde vidite ko sam ja, iz udruženja Pravo da znam. Sada ću malo da usporim, da iščitate. Iz udruženja Pravo da znam i Finansijsko-ekonomskog biroa. I ono što je jako bitno da znate, to je da smo sva pitanja, iako smo dugo u ovoj oblasti, ja manje, a više Jasmina, za sve odgovore nisu davani iz glave. Znači, zaista smo se potrudili da se pozovu brojevi telefona, da se kucne na neka vrata i sve je ovo što ćete danas čuti manje više što je zakon, ne manje više nego nešto što je zakon propisao, ali da bismo sami došli do tih odgovora
namučimo se. Svaka sledeća Q&A konferencija biće posvećena novoj temi koju će takođe birati i predlagati posetioci sajta, odnosno svi građani Srbije. Još jednu rečenicu imam, a to je da iako ćete saznati odgovore na pitanja, neće nam posle toga biti ni malo lakše. Znači, kada tek sada, mislim da se ona rečenica blaženi u neznanju će dobiti smisao tek kada budemo saznali šta sve moramo da uradimo kao freelanceri i koliko je to sve izvodljivo. Jasmina Kosovac-Dragić iz Udruženja Pravo da znam, hvala vam na zaista velikoj pomoći, na velikom angažmanu. Prepuštam vam mikrofon za pozdravnu reč, pa onda krećemo na rad. Pre svega želim da vas sve pozdravim i da kažem da ove informacije koje danas ćemo čuti, dobiti, treba da nam posluže samo da mapiramo probleme, da zapravo te probleme učinimo izazovom. Samim ovim učinit ćemo da freelanceri se ne vide kao problem ovde, nego da oni se vide na pravi način, a to da se vidi da je to jedan neiscrpni resurs koji će, ako se koristi na pravi način, i jedna i druga strana dati dobar rezultat. Učinimo da ja sebe doživljavam kao freelancer, da svi vide da taj pečat koji freelanceri daju kao individualci ima i za rezultat odgovarajuću i naknadu i odgovarajuće uslove za rad. Pre nego što krenemo na pitanja, bitno je da znate da će svi odgovori biti objavljeni nakon konferencije na sajtu konferencije qaconference.com i na sajtu budifreelancer.co.rs. Za sve što vam je potrebno možete se obratiti organizatorima konferencije sa ovim značkicama ili devojkama volonterima koje ćete prepoznati po šarenim broševima. Streaming je takođe dostupan, bit će pušteni video snimak, dakle sve ovo što danas niste propustili, potrudit ćemo se da vam uvek bude lako dostupno i da lako nađete. Prvo pitanje. Kakva je definicija freelancinga i kako se on uklapa u postojeće propise u Srbiji? Koji oblik obavljanja delatnosti po srpskim propisima se smatra freelancingom? Ovo je jedno od pitanja koje je stiglo, ne objavljujemo imena i prezimena onih koji su postavili pitanje, objedinili smo više pitanja ponekada u jednom. Jasmina, izvolite. Pod pojmom freelanceri, to jest slobodnjaci, kako se to kod nas kaže, ili honorarci, ili tezgaroši, kako ih zove, podrazumeva se osoba koja za svoj rad prema klijentu dobija određenu naknadu i nije u nekom zaposlenom odnosu sa svojim klijentom. Znači da ta osoba nije zaposlena, dobija svoju naknadu i samostalna je u radu. Freelanceri su praktično veliki broj zanimanja. To su pisci, to su prevodioci, web dizajneri, glumci, scenaristi, arhitekte, režiseri. Jedan širok milje zanimanja obuhvata ovaj pojam. Sama reč freelanceri znači da su slobodni, to su osobe koje same sebe zapošljavaju. Na taj način obezbeđuju svoja sredstva za egzistenciju. Freelanceri u Srbiji se teško prepoznaju u postojećim zakonima. Znači, postoje odredbe zakonske koje se odnose na freelancere, samo što ih nije lako prepoznati. Freelanceri se uglavnom podrazumeva da su to fizička lica koja ostvaruju neku naknadu za svoj rad. Taj rad, saglasno zakonu o radu, je rad van radnog odnosa i najčešći oblici njihovog angažovanja su autorski ugovor i ugovor o delu. Ono što je interesantno je da porezi i doprinosi, znači one obaveze freelancera su znatno veće ukoliko je angažovanje po ugovoru o delu i one se kreću negde od 34 do 43% od te bruto naknade, dok je kod angažovanja po autorskom ugovoru to negde između 21 i 36%.
Freelancer kao fizičko lice može da se odluči i da registruje svoju delatnost, zapravo da ostane, da se bavi tom delatnošću, naravno on više nije samostalan i zapošljava samo sebe, nego organizuje se na taj način što će organizovati neko privredno društvo, bilo u kom obliku, i zaposliti i sebe i druge, ili će se organizovati kao preduzetnik. Samim tim on može da zapošljava i druge koji su freelanceri, a i tim preuzima obavezu da zapravo plaća poreze i doprinose za njih. U tom trenutku kada on registruje svoju delatnost, on prestaje da bude freelancer, ali njegova delatnost je ta koju je... Da, to jeste smisao toga da zapravo ono nastavlja da se bavi freelance delatnosti u obliku koji je privredno društvo. Znači, on prestaje da bude fizičko lice koje se angažuje, on je sada pravno lice i istupa prema svojim klijentima sa svim onim obvezama i pravima koji proističu iz toga što je pravno lice. Da li država ima u planu oporezivanje freelance poslova u Srbiji po uzoru na neke svetske zapadne zemlje, odnosno da li srpsko zakonodavstvo uopšte prepoznaje profesiju freelancera ili oni posluju u ilegali? Freelanceri u Srbiji, kao što su to i zaposlena lica u privrednim društvima i zaposleni kod preduzetnika i sami preduzetnici, su obuhvaćeni zakonom. Zakon za sve postoji i obuhvaćeni su svi na neki način. Ono što je karakteristično za freelancere je da su freelanceri teško prepoznatljivi u odredbama postojećih zakona. Njihov sam status proizilazi iz Zakona o radu koji definiše taj rad kao rad van radnog odnosa. Zakon o porezu na dohodak građana upućuje i propisuje načine kako oni izmiruju svoje obaveze na osnovu kojih ostvaruju određena prava. Zakon o porezima i doprinosima za socijalno osiguranje i zdravstveno osiguranje kao i za penzijsko omogućava da saznaju kakva su to prava koja stiču izmirujući te svoje obaveze. Freelancer znači ne mora da posluje u ilegali, freelancer uobičajeno može da zaključi ugovor gde će na osnovu toga što ostvari svoju naknadu plaćanjem poreza i doprinosa ostvariti određena prava. Tu je različit pristup u zavisnosti od toga odakle dolazi ta naknada. Da li dolazi od domaćeg lica ili dolazi od stranog lica. Ukoliko naknada dolazi od domaćeg lica, sve obaveze, što znači obračun, obustava, plaćanje i prijava i poreza i prijava na porez i na osiguranje je obaveza isplatioca. Dok ukoliko se radi o naknadi koja dolazi iz inostranstva, zakon je propisao da je u obavezi to fizičko lice da uradi i da uđe u taj lavirint administrativnih poslova na osnovu kojih će zapravo izmirujući te obaveze steći pravo da ima i penziju i zdravstveno osiguranje. Dobro. Mnoge posetioce sajta je zanimalo koliko ima freelancera i da li postoji objedinjena baza freelancera. I to ne samo ljudi koji se bave freelancingom, nego i klijenata koji bi želeli na osnovu te baze da angažuju nekog freelancera za određenu delatnost. Pa je i ovo pitanje zapravo postavljeno u tom cilju. Koliko ima freelancera, koliko njih radi na crno, a koliko ih je legalno, kako ih vidi Statistički zavod, ako ih vidi, a ako ih ne vidi, zašto ih ne vidi, i da li postoji neko udruženje freelancera koji štiti njihova prava i položaj? Pa, već malo pre sam rekla da se freelanceri samim tim što nemaju definisan svoj status, a definisan status se stiče registracijom negde kao
određenog oblika delovanja, samim tim što ne postoji definisan status i što se mogu prepoznati u odredbama zakona, oni su teško prepoznatljivi, pa tako nisu pouzdani ni izvori podataka, ni izvori provere. Statistički podaci, ukoliko i postoje, oni nisu pouzdani zato što nisu okrenuti onima baš isključivo, jer pravo da se dobije naknada ne znači da je neko freelancer, možda je to samo neki s vremena na vreme neki posao po ugovoru. Pravi podaci koji postoje odnose se samo na novinare i oni su prilično stariji, potiču još iz 2003. i 2005. godine i poražavajući su. U udruženju NUNS 60% je novinara koji nemaju stalno zaposlenje, a u UNS-u je 40%. 2005. godine je bila konferencija u Sloveniji gde je učestvovalo 18 zemalja iz Evrope na temu freelance novinarstvo, putevi izlaska iz sive zone. Već sam naslov govori da je taj problem evidentiran. Međutim, ni dan danas ništa nije urađeno na tom putu da freelanceri dobiju jasno definisan status. Već u tom periodu se videlo da je porast broja freelance novinara, tako da on sada iznosi preko 30%. To su podaci koji postoje. Zavod za statistiku ih ne vidi čak i u onim ispitivanjima koja postoje, zato što jako čest slučaj je da se kod nas koristi zapravo lažno, takozvani lažni honorarci, kada neko radi beskrajno po ugovoru o delu i on zapravo i nije, to je posao koji bi bio zapravo stalan, ali nije pravi. Sem toga, freelanceri su angažovani međusobno esnafski po vrsti posla kojim se bave, a samo udruženje freelancera, prema mojim podacima koje ja imam, ne znam da postoji ni jedno, 3G je kao udruženje koje je pružalo, asocijacija koja je pružala likovnim i vizualnim umetnicima, postojalo, ali vidim da im sajt više ne radi. Ovo je jedno, čak nije ni pitanje, više je taksativno navođenje svega što žele da znaju. Legalitet i legitimitet rada freelancera, ostvarivanje prava i obaveza u vezi sa honorarima za rad, ostvarivanje prava na penzijsko i zdravstveno osiguranje, radni staž. Legalitet ili legitimitet ili postojanje prava ne znači da postoji pravednost. Postojanje Ustava ne znači da postoji ustavnost, što bi praktično za freelancere značilo da to što postoje odredbe u zakonu kojima su propisani, oni vidljivi su, ne mogu da kažem da je definisan njihov status, ali postoje odredbe koje se odnese na njih, nije samim tim postojanjem, ne postoji ni ta formalna strana, kako se to sprovodi, da li oni u okviru tih postojećih odredbi mogu sebe da pronađu i da li su one zapravo vredne ili nevredne. To je jedno otvoreno pitanje. To postojanje samog zakona kojim se utvrđuju prava i obaveze praktično izgleda ovako. Freelanceri su u obavezi da obustave plate, znači poreze i doprinose, koji u Srbiji iznose, 20% iznosi porez na dohodak, 22% je doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i 12,3% je doprinos za zdravstveno osiguranje. Na bazi toga što će freelancer izmiriti te svoje obaveze, on stiče određena prava. Njegovo pravo koje stekne uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vidi se kroz pravo na penziju.
na određena primanja u određenim godinama. Pravo na zdravstveno osiguranje je pravo na obavezno zdravstveno osiguranje koje se ogleda tako što ćete dobiti zdravstvenu knjižicu koju možete koristiti i koja vam omogućuje određene participacije vezane za određene usluge. Ukratko, zakon je načelno predvideo šta sve freelanceri treba da rade da bi ostvarili svoje prava kao i drugi zaposleni. Međutim, ono što je činjenica to je da ne postoji jedno mesto gde vi možete da saznate sve to, niti je zakonski potpuno definisan pojam freelancera, pa da vi onda imate članove gde kažu vi kao freelancer kada izvršite, obavite jedno delo, kada vam je izvršena naplata, potrebno je da uradite to i da ostvarite neka svoja prava. Da li će se na konferenciji izvršiti komparacija položaja i prava freelancera u razvijenim evropskim zemljama i u Srbiji? Ovo je pitanje koje je prilično bitno da bismo stekli uvid zapravo u situaciju u našoj zemlji i da bismo znali na koji način mi to možemo da promenimo i koji model je najbolji koji možemo, evropski model koji je najbolji koji možemo da primenimo i na ko možemo da insistiramo. Pa, uspostavljanje biznisa u jednoj zemlji znači da se upoznamo sa zakonima u toj zemlji, ali istovremeno i da se upoznamo i sa birokratijom koja nas prati prilikom sprovođenja naših aktivnosti. U pojedinim evropskim zemljama je definisan status freelancera, slobodnjaka, na taj način što se pod tim pojmom podrazumeva samozaposlena osoba, osoba koja sama sebe zapošljava i postoji postupak i propisane procedure njihove registracije. Tako je u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj. U Srbiji ne postoji registracija. Znači, uspostavljanje biznisa se obavlja po svakom poslu kada se izvrši prijava na penziono i zdravstveno osiguranje, kada se plati porez, tim načinom se zapravo uspostavlja biznis. U Hrvatskoj je slična situacija. Zemlje Evropske unije se mogu prepoznati po tome što imaju taj za nas problem rešen na taj način što postoji registracija. Registracija i u Nemačkoj, i u Španiji, čak i u Sloveniji se obavlja kod nadležne poreske uprave. Tamo lokalna poreska uprava je ta koja je nadležna gde možete da registrujete svoj biznis. Samim tim, kada registrujete tako biznis, vi ste došli u situaciju da možete da izdajete račune, da za svoj rad ugovarate jedan specifičan oblik ugovora, znači koji je definisan samim tim računom, dok kod nas je to još uvek samo ugovor između fizičkog lica i pravnog lica. Da bi se stekla dobra slika, dobro je pogledati međusobno zemlje sa stanovišta da li postoji registracija, kakvi su porezi i doprinosi, da li postoji obaveza plaćanja poreza na dodatu vrednost i kako izgleda podnošenje godišnje poreske prijave. To su nekako te 4 oblasti koje su interesantne za freelancere. Što se tiče poreza i doprinosa, za uspostavljeni biznis u Srbiji se to radi putem, kao što sam rekla, autorskog ugovora i ugovora o delu i tu su porezi i doprinosi takvi kakvi jesu za autorski rad od 21 do 36, za ugovor o delu od 34 do 43%. U Hrvatskoj takođe se uspostavlja biznis po svakom, znači onda kada se isplati, tada se i evidentira, registruje taj posao. Tu je negde 35% je stopa poreza. U Sloveniji za angažovanje nekoga po autorskom delu
tu je stopa 25%, s tim što je razlika između ugovora o delu i autorskog ugovora. Kod ugovora o delu je poslodavac u obavezi, znači ona je isplatila da plati i 6% poreza za zdravstveno osiguranje i još jedan paušalni iznos koji se svake godine razrezuje, poreska uprava razrezuje. Što se tiče Španije, na primjer, u Španiji freelanceri su obavezi da plate u ovoj godini 235 € na ime socijalnog osiguranja i to je na taj način definisano. Što se tiče Nemačke, u Nemačkoj je obavezan porez. Socijalni doprinos, penzioni doprinos je dobrovoljna kategorija kao i bilo koji oblik osiguranja. Treba napomenuti samo i da od 2009. u Nemačkoj je obavezno zdravstveno osiguranje. Oni imaju taj problem na taj način rešen. Porezi i doprinosi u Nemačkoj su 37%. Sadržaj je isti kao i kod nas, porez za PIO, porez za zdravstveno osiguranje i doprinos za negu člana ili bolesnog. Što se tiče PDV-a, sve posmatrane zemlje, i Srbija i Hrvatska i Španija i Nemačka, Slovenija imaju porez na dohodak, porez na dodatu vrednost. Porez na dodatu vrednost se uspostavlja kada se ostvare određeno poslovanje, određeni promet usluga ili robe u iznosu koji je veći od propisanog. Kod nas je to od 1. januara 2013. biće 8 miliona. Što se tiče stope, kod nas su zastupljene dve stope, stopa od 20% i 8%, postoje i proizvodi koji nisu oporezovani. Što se tiče raznolikosti stopa, u Hrvatskoj ta stopa iznosi 22% i 10%, stopa u Španiji postoje tri stope, 4, 8 i 18%. Ono što je interesantno i što Španiju izdvaja od drugih zemalja je to da kod njih ne postoji prag ulaska u sistem PDV-a. Prag ulaska u sistem PDV-a je u Nemačkoj promet iznad 17.500 €, dok je taj promet u Sloveniji 22.000 €. 230.000 kuna je u Hrvatskoj. Ono što je takođe značajno reći je i da freelanceri kao i zaposleni su u obavezi da ukoliko njihova primanja pređu određenu granicu, propisani iznos, su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu. Prošle godine je taj iznos bio 1.898.388 dinara i on predstavlja trostruku godišnju zaradu prosečnu u Srbiji. Stope koje se primenjuju u Srbiji su 10% na iznos od ovog iznosa do šestostrukog, a na svaki iznos iznad šestostrukog ta stopa je 15%. Većina freelancera zapravo odustaje od svega kada se svi ovi procenti, stope i ostalo uključe u naš rečnik. Ono što je činjenica, to je da je najviše pitanja bilo zapravo vezano za isplatu. Na koji način klijent može da isplati freelancera. Danas to se može uraditi ugovorom o radu ili ugovorom o delu kada vi angažujete freelancera, onda ga plaćate i na to klijent plaća određene poreze i doprinose, vidjet ćemo tačno na primjeru koliko to izgleda. Međutim, činjenica je da danas u Srbiji klijent angažovanjem freelancera veoma retko se dođe do ugovora, nego se jednostavno ili oni traže račun koji morate da obezbedite, a kao freelanceri ga nemate, ili traže od vas da se snađete i da angažujete neku firmu koja će vam onda dati neki uslužni račun na koji će klijent uplatiti novac. Zašto klijenti angažuju freelancere? Kada im je daleko isplativije da angažuju neku firmu. Freelancere angažuju zbog toga što čak ni cena nekada nije uslov, već uglavnom zato što cene njihov autorski rad.
po neke firme ne mogu da odgovore zahtevima klijenata i to je ono zbog čega se i klijenti odlučuju na freelancere. Međutim, daleko su skuplji nego angažovati firmu jer mora se plaćati nekih 40 i više procenata u zavisnosti od ugovora na ceo iznos. Sledeće pitanje je šta je to po zakonu ako poslujem kao freelancer i koje su posledice ukoliko to ne radim? Ko plaća obaveze za primanja po autorskom ugovoru? Šta je to po zakonu ako poslujete kao freelancer? Pa po zakonu je da sebe prepoznate kao freelancer, što znači da su sva primanja su oporeziva. Znači, vi ako poslujete kao freelancer, vi ste u obavezi da platite poreze i pripadajuće poreze i doprinose. Ukoliko poslujete sa domaćim pravnim licem, po zakonu o porezu na dohodak građana, utvrđeno je da je isplatilac u obavezi da obračuna, obustavi, plati i prijavi vaše pripadajuće poreze i doprinose. Na osnovu toga vi ostvarujete pravo na penziono osiguranje i na zdravstveno osiguranje. Ukoliko poslujete kao fizičko lice sa stranim licem, onda ste vi taj ko treba da plati te poreze i doprinose i da ih obračuna. Naravno, ukoliko se ne izvrši ovo, zakon propisuje i sankcioniše isto i član 168 je propisana je kazna između 5 i 50.000 dinara ukoliko se ne obračuna, plati i prijavi isto. Mi ćemo taj deo vezano za to ko plaća poreze i doprinose pomenuti nekoliko puta jer je to prilično bitno svim freelancerima. Koji ugovor je najbolja opcija za mene, a koji za klijenta koji me angažuje i kolike su moje obaveze u procentima? Dakle, kada vas klijent angažuje kao freelancer, koliko to njega košta, a kakve su vaše obaveze i za koji ugovor da se opredelite? Da li ugovor o delu ili autorski ugovor? Freelanceri se mogu angažovati u dva osnovna oblika, kao ugovor o delu ili u autorski ugovor. I uglavnom način opredeljenja definiše ugovor i vaše obaveze. Ukoliko se angažuje zapravo određeni poslovi, jednostavno, nezavisno od toga koliki su porezi i doprinosi, ne mogu biti jeftiniji ili skuplji. Pripadajući porezi i doprinosi na autorski ugovor iznose od 21 do 36, po ugovoru o delu 34 do 43. Ili, pojednostavljeno govoreći, to bi značilo ovo. Da kada primite sredstva ili onaj ko treba da vam isplati, od iznosa ugovorene naknade po odbitku normiranih troškova, a ti normirani troškovi su zapravo iskustveno utvrđeni iznos troškova koji bi se za te vrste poslova potrebni bili, dobijate oporezivu osnovicu. Na tu oporezivi, tako utvrđeno oporezivi prihod se primenjuju stope 20% poreza na dohodak građana, 22 PIO i 12,3 doprinos za zdravstveno osiguranje. Kada neko angažuje osobu po autorskom ugovoru, on automatski samim tim saglasno zakonu o porezu na dohodak građana po vrsti posla se utvrđuju i ti normirani troškovi. Oni su utvrđeni u iznosu od 34 do 50%. 34 je za izvođenje, reprodukovanje nekih dela, 50 je za likovne umetnosti, dok je najčešće ovaj od 43 gde pripadaju web dizajneri, prevodioci. Ono što je bitno da znamo to je da svaku uplatu koju dobijemo kao freelanceri, što iz inostranstva, što od domaćeg klijenta, moramo da
tu uplatu, platimo poreze i doprinose pripadajuće. Taj deo vezan za normirane troškove je predviđen zakonom u odnosu na delatnost kojom se bavimo. Naravno, treba to naći u zakonu i postoji jedan obrazac koji kada budete morali da popunjavate, kada prijavljujete, plaćate poreze i doprinose, oni vam traže da znate i te procente. To je kao potraga za svetim gralom i morate zaista veoma pažljivo da iščitavate zakon. Mi ćemo ovde malko uprostiti tu priču, ali dalje je sve na vama i onim poreskim službenikom. Da li ćete odabrati ugovor o delu ili autorski ugovor ne zavisi od vas, već od vaše delatnosti kojom se bavite. Ovaj tajmer je... Ovde na ovoj tabeli možete videti da se za klijenta više isplati autorski ugovor jer su manji porezi i doprinosi od ugovora o delu, kao i to da se više isplati angažovanje zaposlenog lica umesto nezaposlenog lica. Dakle, na 100.000 dinara koje vi ugovorite kao naknadu koju treba da primite, ukoliko je bruto, dakle ukoliko klijent plaća za vas, ako je domaći klijent i plaća poreze i doprinose, vi ćete dobiti, ako ste zaposleni, 76.000. Ovaj deo od 23.940 plaća poslodavac i on je u obavezi to da plati. Zato što vi i da želite ne možete da odete sami za sebe da uplatite poreze i doprinose po autorskom ugovoru sa domaćim licem, već samo sa inostranim. Za ugovor o delu na 100.000 vi ćete dobiti 56.000 ako ste nezaposleno lice, dakle 20.000 je razlika. Da, autorski ugovor je po samoj svojoj definiciji originalna duhovna tvorevina koja je iskazana u određenoj formi, bez obzira na veličinu, bez obzira na sadržaj, bez obzira čak i na dopuštenost javnog saopštavanja. A ugovor o delu, znači samim vašim poslom se utvrđuje da li jeste to autorski ugovor ili nije. Ima poslova koji jednostavno, nezavisno od toga što su ti poslovi, što bi svako želeo da prođe jeftiniji, onaj ko vas angažuje i vi da veći deo dobijete, jednostavno ne mogu da budu. Jer Zakonom o radu je definisano da ugovor o delu pripada svim onim poslovima koji su van radnog odnosa, gde za rezultat ima se neka intelektualna usluga ili materijalno sredstvo koje proizilazi kao rezultat vašeg rada. Tako da to nije slobodan izbor. Samim poslom koji radite vi ste već opredeljeni koju vrstu ugovora, koju vrstu angažmana imate. Da li ja kao freelancer mogu da budem zdravstveno i penziono osiguran? Da li imam potrebe za zdravstvenim osiguranjem ili to rešavam na drugi način? Pa u Srbiji su svi zdravstveno osigurani saglasno postojećem zakonu o zdravstvenom osiguranju. Zakon o zdravstvenom osiguranju prepoznaje, da tako kažem, dve vrste. Jedni su osigurani po osnovu zaposlenja, drugi su i znači ta pravna lica koji imaju nekakav ugovorni odnos sa njima, oni im uplaćuju taj zdravstveni doprinos, tako na osnovu koga oni imaju pravo na to zdravstveno osiguranje. Drugu grupu čine oni svi za koje država plaća, nezaposleni, socijalno ugroženi, izbegli lice i sl. U celoj ovoj priči gde se nalaze freelanceri? Freelanceri sa samim tim potpisivanjem ugovora i naplatom tog ugovora stiču pravo na zdravstveno osiguranje. Zdravstveno osiguranje ostvaruju u periodu na koji glasi taj ugovor. Znači, kada se završi određeni posao i iskoristi se taj period zdravstvenog osiguranja, za period između jednog i drugog posla oni nisu po tom osnovu osigurani. Ali zakon je predvideo mogućnost kao što postoji, ovo što govorim za zdravstveno osiguranje, ista situacija i u penzionom osiguranju. Automatskim obračunom, prijavom, plaćanjem vi bivate i penziono osigurani, upisuje se penzioni staž. Kod penzionog osiguranja, kada ostanete bez projekta, kada period između dva projekta, možete sami da se uključite
u penziono osiguranje i sami da uplaćujete. Zakon je ponudio nekih 13 grupa gde možete da izaberete koju ćete da plaćate, s tim da najniža grupa je ona gde se na osnovicu od 35% prosečne zarade, znači na najnižu osnovicu, uplaćuje 22% na ime penzionog, što iznosi 4044 dinara u ovom slučaju, do februara je taj iznos, a na godišnjem nivou to bi bilo, znači za 60.000 biste rešili 1 godinu upisa staža. Što se tiče zdravstvenog osiguranja, takođe sami možete da to radite za period kada ste između ugovora. Tu je iznos nekih 2487, s tim da je potrebno da odete u vašu nadležnu lokalnu jedinicu Zavoda zdravstvene zaštite i da morate da imate zdravstvenu knjižicu i da izvršite uplatu, to možete da uradite kod njih i stičete pravo na zdravstvenu knjižicu, a sa zdravstvenom knjižicu... Po kom osnovu, ukoliko smo rekli da freelanceri ne mogu sami da uplate zdravstveno osiguranje? Po osnovu toga što nisu nikako osigurani. To je onaj period između 2 ugovora. Znači morate da imate dokaz da u tom periodu nemate uplate. Da, jer automatski zdravstveno osiguranje koje ostvarite po jednom ugovoru prestaje sa danom kada vam je ugovor istekao ili praktično govoreći ukoliko ste završili neki posao i taj posao je glasio na 5 meseci, vi niste se prijavili početkom posla, nego ste se u neko doba setili mnogo kasnije, otišli ste, prijavili ste se. Tog trenutka kada ste se prijavili, teče vam, pošto ste podneli dokaz da imate uplaćeno za tih 5 meseci, dobili ste zdravstvenu knjižicu na 5 meseci, automatski onog dana na koji glasi vaša prijava, znači zadnji dan, vama prestaje zdravstveno osiguranje i više vaša zdravstvena knjižica ne može da se koristi, najpraktičnije govoreći. Od tog dana pa do nekog drugog posla, dok ponovo ne napravite posao i ne krenete u priču, možete da koristite ovaj način osiguranja. Mogu samo postaviti pitanje? Kako to funkcioniše u praksi, pošto se zdravstvene knjižice overavaju ovim markicama, nalednicama koje važu 6 meseci? Ne, zavisi o... Ja mislim prevada što ja sam podao, kao interesuje kako... Ne, u tim jedinicama Zavoda za zdravstvenu zaštitu nije ograničeno da je toliko 6 meseci za lica koja su zaposlena, koja su po zakonu o radu, ugovorom o radu zasnovala radni odnos i samim tim stekla pravo koje im po tom osnovu pripada. Pa je zato 6 meseci, inače može da bude manje. Za studente ili lica koja su na školovanju uvek se uobičajeno overava samo do septembra meseca, u septembru mora da se obnovi, tako da... U ovom slučaju kako mi pričate, zdravstveno osiguranje se overava do momenta dokle je plaćen. Samo dokle traje ugovor. Ako je ugovor na 2 dana, na 2 dana je zdravstveno osiguranje. Pa trg do... Freelancer mora trči svaka 2 dana da proverava, odnosno da uplaće... Da iskoristi doktora u tada. Da, i praktično freelancer je uvek u obavezi da po svakom ugovoru, ako su primanje iz inostranstva, da bude svoj administrator. Onaj ko je zaposlen, njemu automatski ona zarada koja ostaje je zarada koja je ostala posle svega. Znači, neko tamo je uradio. Ovde je freelancer baš prepušten sebi. Jedan naš posetilac je bio, imao je čitavo veće pitanje, opširnije pitanje, da li može on kao osoba od 63 godine da se bavi freelancingom, jer je nedavno krenuo da se zanima, pretpostavljamo da je postao penzioner i da je onda počeo da se bavi nekim delatnostima. Zanimljivo je pitanje zato što nam baca svetlost na jednu drugu priču, a to je ko sve može da se bavi freelancingom i čime smo ograničeni. Ni godine, ni pol, ni stručna sprema nisu uslov da bi neko bio freelancer. Ukoliko je neko penzioner,
To znači samo da je u situaciji da bude konkurentniji nego oni koji su nezaposlena lica, jer sem toga što ima obezbeđen prihod, on ima i već obezbeđenu zdravstvenu zaštitu, pa klijent kojega angažuje imaće samo obavezu da plati porez i doprinos za PIO, dok će u slučaju da angažuje nezaposleno lice imati još dodatno tih 12,3% troškova. Koje su prednosti, a koje mane freelancera u odnosu na preduzetnike? To pitanje se odnosi na činjenicu da mi u svakom trenutku možemo da registrujemo, dakle freelanceri mogu u svakom trenutku da registruju delatnost, da otvore firmu i jednostavno se postavi pitanje šta se dobija kada prestanemo da budemo freelanceri, a postanete preduzetnici. I koji je najpovoljniji način za registraciju proizvodne delatnosti koji uključuju prijavu najmanje 2 zaposlenih. Ono što je bitno da u ovom trenutku kažemo i da napomenemo zašto je to toliko važna tema freelancing, to je što su freelanceri nevidljivi i što u najvećem slučaju, pored toga što zaista puno gube freelanceri, gubi i država, jer nema čitav jedan segment koji puni državnu kasu. Pa u ovom slučaju smo se odlučili za ovu tabelu, mislimo da će vam najplastičnije pokazati, jer pitanje šta odabrati, uglavnom je pitanje sa stanovišta koliko to mene najmanje košta. Šta da izaberem kao oblik angažovanja. Kao što vidite, davanja iz te naknade koju primite, pošli smo od toga da, od pretpostavke da se radi o licu, pošto je bilo dosta takvih pitanja, ako primam 100.000 mesečno od nekog čoveka iz bilo koje zemlje, šta je najpovoljnije za mene? Pa polazeći od te pretpostavke da mesečni prihod je 100.000, za godinu dana to bi bilo 1.200.000, predstavili smo vam situaciju kako to izgleda ukoliko se radi, na primjer, o web dizajneru, ako se angažuje po autorskom ugovoru, jer su te usluge koje pruža web dizajner ili prevodilac, nebitno autorske, samim tim obaveze koje on treba da plati iznose 371.000 i znači to je ono što on mora da izdvoji na godišnjem nivou. Lice koje je angažovano po ugovoru o delu mora da izdvoji 520.000, dok lice koje se odluči da registruje svoju delatnost je u obavezi da plaća manje dažbine, da tako kažem. Ukoliko se odluči neko da kao fizičko lice posluje, posle plaćanja tih poreza i doprinosa, iznos koji ostane njemu na raspolaganju, nije u obavezi nikakvim drugim načinima da to dokumentuje. Ukoliko neko se odluči da bude preduzetnik, agencija, biro, znači i da se bavi nekim intelektualnim uslugama, on može da otvori radnju, može da stekne zbog malog prometa svojstvo paušalca, znači nema obaveze da vodi poslovne knjige, dovoljno je da vodi knjigu paušalno oporezivih obveznika, promet svoj da evidentira i Poreska uprava mu razrezuje poreze i doprinose. Oni su u ovoj godine bili negde, ovo je urađeno na pretpostavci od 16.000 i oni su iznosili 192.000. Sa plaćanjem poreza i doprinosa je završena cela priča oko obaveštavanja i drugih obaveza podnošenja neke dokumentacije. Ukoliko se neko odluči da napravi privredno društvo, kod nas najrasprostranjeniji oblik je društvo sa ograničenom odgovornošću zbog svih drugih pogodnosti koje ima u odnosu na akcionarsko društvo ili društvo komanditno ili ortačko, onda je u tom slučaju, ukoliko naravno kao sam svoj gazda želeće da plati što manje poreze i doprinose, barem za početak, to je najbolji oblik angažovanja sa stanovišta
dažbina, to je 116.000. Naravno, bitno je da ima uredno priloženu dokumentaciju i da ne troši u one namene koji su posebno dodatno oporezovani iznad određenog iznosa, a to je kao što je reprezentacija. Znači, malo više administriranja i to je onda najpovoljnije, a može i da zaposli druga lica. Naravno, imati DO ili agenciju podrazumeva da imate i razvijen posao i stalne prihode. Kod freelancera nemate garantovane prihode, morate da se borite za svakog novog klijenta, ali s druge strane, samom registracijom vi dobijate motivaciju zaista da se fokusirate i da se bavite tim poslom. Kako klijenti plaćaju freelancere u Srbiji po obavljenom poslu? Ovo je bilo često pitanje. Kakvi su problemi i metode naplate, kakav je transfer novca od klijenta do freelancera i da li freelanceri imaju neke poreske olakšice zbog komplikovanog platnog prometa i transakcije, odnosno velikog procenta koji se oduzima od te sume prilikom isplate. Uplate iz zemlje i iz inostranstva se mogu vršiti na tekući račun koji se može otvoriti u zemlji. Uplate iz zemlje, to nije ništa sporno i najčešće i ne postoji tu neka nedoumica. Kod primanja sredstava iz inostranstva za obavljeni posao kad se prima uplata, onda dolazi do različitih pitalica. Zakon o deviznom poslovanju ne propisuje mogućnost da građani mogu imati u inostranstvu devizni račun. Devizni račun, otvaranje deviznog računa čak ni izmenama ovim današnjim koje su na sednici u Skupštini nisu predviđene. Devizni račun u inostranstvu može da se otvori samo pod uslovima i na način kako je propisano, a on praktično znači samo za zdravstveno osiguranje, znači u slučaj neke bolesti i za obrazovanje. Neko može da pomisli pa nema veze, otvorit ću u tu svrhu, a mogu da ga koristim za nešto drugo. Ne možete jer ste u obavezi da dokumentujete i uplatu i isplatu sa tog računa. Tako da sam zakon ne prepoznaje tu mogućnost. Naravno, možete imati račun u inostranstvu ukoliko imate dvojno državljanstvo ili imate rešen problem boravka. Vi možete da po tom osnovu u nekoj zemlji otvorite račun. Ali sasvim legalan način naplate iz inostranstva u devizama je otvaranje deviznog računa u banci u zemlji. Sem ovog načina možete da primate i čekove koje možete naplatiti u banci. Kao treći način možete vršiti naplatu preko posrednika. Da li je to Moneybookers ili PayPal, nebitno, to su posredničke kuće koje zapravo posreduju u naplati. Vi prvo morate da obavestite klijenta da će uplata biti na račun otvoren na neki od ovih načina i da zatim, znači imate jedan period, to duže malo traje, i onda da sa tog posrednikovog računa ta sredstva prebaci na vaš račun u domaću zemlji. Još ćemo o tome govoriti. Da, još ćemo se dotaći toga. Moneybookers trenutno funkcioniše kod nas. Jedini problem kod toga jeste, mada je nevezano za celu ovu priču, ali jeste za rad freelancera, što ne uživa veliko poverenje uplatioca iz inostranstva. Više vole PayPal. Poreske olakšice, još da dodam, ne postoje i ovo što praktično su veliki odbici u odnosu na ono što se ugovori, što ode kroz razne provizije, nisu provizije koje postoje u samoj zemlji, to su provizije što se radi na tržištu koje nismo u Evropskoj uniji, samim tim nesigurno poslovanje i provizije koje se naplaćuju se kod priliva su znatno veće. Kako je regulisano primanje prihoda od internet poslovanja kod fizičkog lica? Dakle, na koji način freelancer može od internet poslovanja da izvrši naplatu? Konkretno radim za američku kompaniju koja mi mesečno šalje novac wire transferom Loro doznaka.
pošto posao po ugovoru obavlja za inostrano lice, onda saglasno članu 107 Zakona o porezu na dohodak građana je sam u obavezi da obračuna, obustavi, isplati i prijavi poreze i doprinose. Postupak putanja, kretanja po tom lavirintu administrativnih procedura izgleda ovako. Kada se napravi ugovor sa klijentom iz inostranstva, potrebno je posle toga otići u banku, otvoriti devizni račun, uzeti instrukcije koje je potrebno dostaviti klijentu da bi mogao da izvrši plaćanje. Kada klijent završi kada završite posao za klijenta i klijent vam doznači sredstva, onda je potrebno, banka vaš obaveštava da ste dobili sredstva, banka može da traži osnov po kom je izvršeno plaćanje, koja vrsta je usluga, tu postoji jedan šifarnik koji je potrebno koji će vam pomoći, će vam službenici u banci da utvrdite taj osnov, da kažu koja je to šifra. Posle toga ste vi u obavezi, zapravo nastaju vaše obaveze. Vi ste u obavezi da po srednjom kursu valute koja je bio za taj dan izvršite obračun i plaćanje pripadajućih doprinosa. Po obračun i plaćanje pripadajućih doprinosa iskazujete na jednom obrascu PPO porez. To nam je sledeće pitanje. Dakle, ovo je bilo samo pitanje na koji način se vrši uplata. Dakle, kada se primi uplata, dobije se obaveštenje od banke i to je to, je li tako? Dobili ste obaveštenje od banke, dalje vam je sledeća procedura. Srećno. Kome, kada, kako i koliko plaćam poreze i doprinose kada radim za klijente iz inostranstva? Zapravo, kad radite za klijente i inostranstva i pokazujete koliko ste pošteni i hoćete taj vaš prihod da prijavite i da platite sve pripadajuće poreze i doprinose, znači, treba da popunite 2 obrasca te poreske prijave obračuna oporezivog prihoda i treba da popunite obrazac za prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje, takozvani MUN obrazac, i popunite uplatnice koje ćete izvršiti plaćanje tih poreza i doprinosa. Pojednostavljeno govoreći, znači od primanja koje ste primili umanjite za iznos normativnih troškova i onda dobijete tu oporezivu poresku osnovicu na koju primenite 22%, 12,3%, vrlo jednostavno. Kad popunite taj obrazac, u njemu imate i uplatne račune, popunite uplatnice, odete u banku, platite i onda sa izvodom gde se vidi kada su vaša sredstva došla, odete da overite obrazac poreske prijave. Što se tiče poreza, vi ste izmirili svoju obavezu. Sa overenim obrazcem PPO iz poreske uprave se uputite u penzioni fond, u nadležnu jedinicu. Tamo ste dužni da priložite uz ovaj obrazac PP uplatnice, ugovor iz kog se vidi na koji period je bio vaš angažman, da priložite obrazac MUN. Kad priložite, znači kad dođete tamo, oni će vam na osnovu toga što ste doneli upisati staž koji će značiti vaše pravo na penziju, znači primanje prihoda posle određenog broja tog radnog staža. Sem toga, ukoliko ste nezaposleno lice, znači morate otići još na jedno mesto, morate da odete, da biste dobili zdravstvenu knjižicu, morate da odete u Fond zdravstvenog osiguranja i sa svim ovim dokazima da se vidi da je uplaćeno, dobit ćete zdravstvenu knjižicu na period na koliko je glasio i vaš ugovor. Ako mislite da ste završili sa ovim, niste, jer saglasno ono što sam rekla na početku, da postoji godišnja poreska prijava gde ste u obavezi, znači prihode od ove delatnosti ste u obavezi da po isteku kalendarske, a nama je kalendarska i fiskalna godina iste, da prijavite i ukoliko bude iznos veći od neoporezivog, vi ste u obavezi da prijavite i popunite i još i tu prijavu. Pošto je ovo zapravo srž cele priče,
Dakle, ovo su koraci koje morate da uradite, u obavesti ste zakonskoj, u roku od 30 dana od izvršene uplate, da prijavite poreze, doprinose, platite poreze, doprinose i obračunate poreze, doprinose kad radite za strano lice. Kazne su od 5 do 50.000 dinara. U praksi to izgleda tako da ja znam samo jednu osobu koja je to ikada zaista uradila, kada je radila za stranog klijenta. Mi smo se potrudili, generalno tu ima 4-5 koraka. Radite i ako primite $2 i ako primite 1.200-2.000 dolara. Ista je procedura i istih je 30 dana rok. Mi smo se potrudili pa ćemo za vreme pauze pustiti jednu slikoviti prikaz onoga što je potrebno da uradite i koji su tu koraci, ali ćemo postaviti dokumente, primere popunjenih obrazaca za web dizajnere i prevodioce, tako da onda bar kroz to možete da vidite šta je to što morate da radite. U jednom trenutku, a ide se ka tome, to će zaista biti obaveza, samo nadam se, mislim i sada je, ali bit će obaveza o kojoj će neko da brine, ali se nadamo da će biti malo uprošćeno. Pa zapravo cilj svega ovoga, zapravo pružanje svih ovih informacija je da zapravo se i stekne slika koliko su te procedure administriranja i jedan lavirint u kome jedno fizičko lice kad završi svoj posao može da se izgubi. A da li postoji način da to mora da se uradi? Mi možemo da zahvalimo na ažurnosti naše poreske uprave. Svako primanje koje, a internet poslovanje svuda ostavlja trag. Svako primanje na račun ostavlja trag. Banka obaveštava poresku upravu o svim našim primanjima. Poreska uprava je u situaciji da kada god smatra za potrebno proveri kako smo se mi ponašali što se toga tiče. Imam iskustvo od pre mesec dana kada sam čula za jednu devojku koja se bavi prevodilačkim poslovima, kada su za jedan posao koji je odradila pre 2 godine došli iz poreske uprave da je podsete da nije platila pripadajuće poreze. Znači, dešava se. Da li zaposleno lice, i ovo je poslednje pitanje pre pauze, da li zaposleno lice koje je prijavljeno može bez ikakvih prepreka i ograničenja da otvori još jednu firmu? Zašto plaćamo poreze i doprinos, penzijsko osiguranje i zdravstvo ako je firma registrovana kao dodatna delatnost? Zaposlen sam u nekoj firmi i pored toga imam svoju firmu, PIO i zdravstveno mi uplaćuje firma u kojoj sam stalno zaposlen, zašto to plaćam ponovo za dodatnu delatnost? Pa, da li jedno lice može da bude i osnivač nezavisno od statusa u nekom drugom pravnom licu, samo zaposlenje ne uslovljava to da pravo vlasništva, jer osnivači su vlasnici. Neko ko je zaposlen u jednoj firmi može da osnuje i privredno društvo, može i da bude i preduzetnik, preduzetnik može da bude iz radnog odnosa. Sva lica, ne čak, nego i freelanceri koji obavljaju ove poslove mogu da, iako su vlasnici, čak i ako su zaposleni u tom svom privrednom društvu, da svoje freelance poslove obavljaju po ugovoru, ukoliko to oni mogu da izdrže fizički, da sve to odrade. Sam status zaposlenog daje obavezu za plaćanje poreza i doprinosa. Ukoliko se neko angažuje po nekom drugom osnovu, taj osnov takođe je, da kažem tako, oporeziv, postoji obaveza plaćanja penzionog osiguranja. Zbog čega? Zato što je Zakon o penzionom osiguranju propisano da svi naši ti prihodi ulaze u penzionu osnovicu, pa tako nam osnovica bude znatno veća, nije samo osnovica jedan prihod, nego svi prihodi čine tu osnovicu. Postoji obaveza da se penziono i zdravstveno osiguranje plaćaju i lica koja su zakoniti zastupnici, a nisu
po zakonu je to moguće, nisu zaposleni u svojom društvu. Svaki put kada se angažuju na nekom poslu i dobiju naknadu, oni su još nepovoljnije situacije i imaju tretman kao i zaposlenog lica, plaćaju se svi pripadajući porezi i doprinosi, a naravno korist od toga, kako zakon to vidi, je u tome što sve to čini uvećanu penzionu osnovicu. Dakle, plaća se samo penzijona osnovica, da bi penzijona osnovica bila veća. Da, jer zdravstveno osiguranje što je u našu korist. Da, jer Zakon o zdravstvenom osiguranju kaže da ukoliko je po jednom osnovu ostvareno pravo na zdravstveno osiguranje, nije potrebno po nekom drugom. Ovo je poslednje pitanje, nakon ovoga imamo pauzu, pa onda možete postaviti sada pitanje nekoliko. Može. Zato što su dve osobe dobile različite tumačenja poreskih vlasti, znači jedan rekao da može da ide, da ne može, zato što ti prihodi svi skupa doprinose onom nekom dozvoljenom iznosu pre ulaska u PDV sistem. Tako da, znači, informacija koju sam dobila je oprečna. Pa, Zakon o porezu na dodatnu vrednost definiše obveznika poreza na dodatnu vrednost ostvarivanjem prometa iznad određenog iznosa. Ukoliko taj promet po tom osnovu bude veći od tog iznosa, automatski se ulazi u taj sistem PDV-a. Naravno da što se tiče penzije, svi ulaze u tu osnovicu, ali nezavisno od vlasništva ili samozapošljavanja, zakon ne ograničava i ne propisuje zabranu drugog delovanja. Da, samo da mi onda kažete na što mogu da se pozovem u stvari pred poreskim vlastima kada mi kažu da to ne smem da radim. Jel to nije redak slučaj da su oprečna mišljenja? Pa nevolja je u našim propisima što postoji više tumačenja, a samo tumačenje nije uslov da uvek možete koristiti to tumačenje kakvo je dato. Jer vi konkretno ako govorite preduzetnik je samozapošljavanje. Preduzetnik, znači u obavezi je svako ko se bavi freelance delatnošću i ukoliko, a freelance delatnost se ne registruje. To je, eto, taj problem koji se javlja, jer i jedno i drugo zapravo predstavlja samozapošljavanje. S tom razlikom što status freelancera nije definisan. Zakonom o radu oni se vide kao rad van radnog odnosa. Oni nisu prepoznati kao bavljenje, kao samozapošljavanje. Iako je društvena korist freelancera ista kao i onih koji su zaposleni, ne vide se. I zbog toga su praktično dva osnova ostvarivanja prometa koji se beleži sa stanovišta PDV-a. Zapravo bi onaj koji je preduzetnik bio u obavezi da kada ostvari zajednički promet, jer radi se u jednom i u drugom slučaju o fizičkom licu, u obavezi da prijavi, da se opredeli, u tom slučaju da se opredeli koje od tih lica će biti PDV obveznik. Nisam sigurna da ste me razumeli, ali... Evo, moj predlog je sledeći, pošto sam mi se ja trudila da razumem, ali mi nije. Da, pretpostavljam da ne postoji odgovor koji je tačno član zakona na koji ćete vi moći da se pozovete, ali... Ne mogu da kažem. Ne mogu sada da vam kažem koji je, ali ostavite adresu pa ćemo vam poslati. Pa da vam onda pošljemo tačno kakav zahtev da im uputite, da bi vam oni dali dobro mišljenje. Izvolite. Ja imam jedno pitanje. Pomenuli ste posrednike u naplati, Money Bookers, PayPal, koji će eventualno možda doći kod nas i tako. Postoje posrednici u naplati koji ne moraju obvezno da ostave traga u dokumentaciji i da zahtevaju posredništvo banki. Znači, primjer toga je Bitcoin, koji formalno pravno ispunjava uslov da imate račun u Srbiji, pošto taj Bitcoin stoji kod vas, kod vas na računaru, ali praktično vama ostavlja mogućnost da vi opet birate da li ćete se prijaviti i druga stvar, da prijava svojih
dažbina i plaćanja nije samo zbog toga što država to traži, nego zato što mi možda to želimo da imamo staž i želimo da imamo zdravstveno osiguranje. Znači, ima tehnologija koje ne ostavljaju traga u... Na koji način podižete sredstva? Tako što imate ove posrednike između, znači, koje jednostavno konvertujete u drugu valutu i onda vam se upućuje regularnim sredstvima povremeno. Ne, na koji račun? Kako? Pa, regularnim putem kasnije dobijate valutu, ali izbegavate... Dođete nekada do računa, je li tako? Da, izbegavate višestruke sitne uplate. Znači, idete jednom velikom, imate manji trošak. Da, ali čim dođete do računa, jer vi na neki način morate da dođete do tih sredstava, čim dođete do računa, to je evidencija. Na kraju, međutim, postoji mogućnost da vi praćate robe i usluge direktno iz tog bitcoina, tako da to je na zatvoren krug, ali onda ostaje opet na vama, znači da imate svest o tome da vam je potrebno da to zaista uplaćate. To je najvažnije. A bilo bi lepo da nam država i olakša, da nam ne oteža tu želju da se osiguramo. Imamo li još pitanja? Izvolite. Samo jedno. Rekli smo da osiguranje, zdravstvena knjižica može se dobiti u toku nekih ugovora. Dok važi ugovor, važi zdravstveno osiguranje. Između ugovora nema zdravstvenog osiguranja. Recite mi, postoji li neka prepreka da neko ko recimo gleda ovu emisiju na internetu kaže ja ću sutra da se izjasnim kao freelancer i sa komšijom ću se dogovorim za neki ugovor od 5 evra na 5 meseci i onda za tih 5 meseci ja dobijam zdravstveno osiguranje za 5 evra. Vi ne dobijate, vi plaćate. Od tih 5 evra. Pa ne možete da li postoji neki minimalni iznos? Pa uvek je to, znate, zakonom propisana osnovica postoji zbog toga jer je to neko primanje, neka zarada. Uvek se radi o ili minimalnoj zaradi ili najnižoj osnovici, a najniža osnovica iznosi 35% prosečne zarade. Znači, najniži ugovoreni iznos je 20.000. To sam htio da vas pitam, hvala. Imaćemo sada pauzu. Nakon toga će nam uspešni freelanceri preneti svoje iskustvo i dati neke savete i objasniti kroz šta su sve oni prošli. 10 minuta pauze, pa